Free Mix TV. Aho nushaka kuza kurya umuceri mwinshi ukaturusha. Ase Pattyno ubwo uracyarwanira na Ngabo kujya kuvumba. Vaye nkwerekana tujya kuvumba. Uzi ko muri Kina Music bakoze igikwe mwana kandi nta gikwe kitagira ubavumba. Tujya kuvumba wa. Harya ubwo se man ntago waratubaza aho dusengera buri. Ase Ngabo ninde ugutumye ko nibwiriye Pattyno. Pattyno niwe nshaka. Akuseho mukafi. Ngabo tangiye no kuntu kase. Sorry nari mbyibagiwe. Sorry se igifu kirabesye nge naguhomba. Wumve nkomye. Ngaceceka rero duha amahoro dere umunwa wawe twarawuhaza. Okay. Ahubwo se turagenda ryari ko mbona igifu mwana kimeze na. Okay, gihe turaza kugendera nanjye sinkize. Reka nza niba ari Ngabo igihe turagendera. Ngabo tuze kuza ryari. Look around. Imvira Ngabo nawe. Ubuze urabona n'abayegekana ushobora kuba ari Daybo Fontaine n'abariko. Reka nze nifatira indi postere maze Daybi amfotore. Nabyo kwifotoreza ku icupa ryanjye. Kanori se wamenye kwiyemera nubwo ndi umukeneze kano gacupa ngiye sinakigondera. Igicupa ubona ryagura ikibanza cyawe. Nubundi si ibintu bari bambwiye ko yemera. Ibyo se wabikuye. Aho nabikuye hose si bikureba. Tuza nibibazo jewe naguhana. Shawe wenyine ntiwanshobora. Bounce ziterure. Pattyno ndumva bakina music bazanye mu iby'amabounce nge ndigende namure yo kumwigwana. Harya nyaxo tegeko rya nyuma ni irihe? Kwa moto cyangwa ifarasi. Okay. Nangira kangaye masayiza y'ute tuguruka. Yonsa. Tugende. Oh my days. Gusoko twageze mu rugo to mukuru zinagara kuvuna. Ndacyari handi mwansize ariko menya ngiye kwimukira Faisal.